Fiki wala sa goodie catch back pe ana me ginem na afie den kuma wodo esa kan Ghana goodie no etimi asaba hye no soma msen kuma no be de ebe ni je ebe ni kan ka kire busuanfo na fofo oyere o ma wo fasefo nanom ukrum no mpramfo na se prof anya ginema ye den kuma no so etimi asaba hye no soma msen Richoko. I've always told you say start today no with Richoko no ye ni kan say obetimi de so share ye so late na se wetimi no so hye na obetimi de so yun so etimi asan ye say 2 in 1 okay kaboma na so hwese na Mexico so vanilla wom flavor wom na fe so milk powder wom na fe milk ne asichi na enso wom ti we no kwa na yakwa ss 1 kwa ne sa bo modern da sound sabetia ka Richoko betia boa ema wa start to dinner right and no show ema niama 822 year the man Richoko wom etachiri na di dwumedi 8 saba na ema remfi se hwese na asecha na esi kwa game park games e de chacha so kwa 8 saba boys dia edi na nyansam kitwa kra ka kira busuanfo na fofo yere o ma wo fasefo obi amfa ne ho njim game park games se om hyehyɛ so kokrom de aba no om de aba with a bang ubetimi enya draw no ewo Adom TV so anopa anafe wi akata ban so anwumre no nsia so wom edeba intimi sew when dia anopa betimi de wia when dia wia betimi de anwumre na aboa emaniama etia kwedi ma a game park games aba ma boys enya sika bruta ya ka game park games na wagem so se momula wom so ta chiri pa ne de sanhye so kun 18 sejaw ye ka no na sanhye no so bio ema me se Kingdom Garlic bitters enso etia ba na Kingdom Garlic bitters no bitters ni nso de obetimi sanom na se kama bobo no gunaguna na fe Kingdom Garlic capsules so a boost immune system no ne boa ema ohwese ne Mexico so prevent disease and sicknesses from entering the body so enter body ne kra wie kra na etimi san ja ne kwan prechiri kra ema ohwese ne Mexico so wo ho de ne etimi san gina ho kunkun eno pa ho a esan lower o blood pressure no ntia manfo a se benya do OBP ene twality afa se blood pressure na wo setimi ka Kingdom Garlic bitters and Kingdom Garlic capsules e betia boa cholesterol na dorewa reduce sugar level no so ne boa ema wasetan etimi kuye de ma e pacho esa reduce fat level no ana feboa mamoja ne timidi afusani kama e reduce nim ema pomodon sem ekoye Kingdom Garlic bitters na fe Kingdom Garlic capsules ho ankomo ana medi eja no new Kingdom ginseng power capsules ne de memedru Bomodian da so sabitin sakabi recommended for sexual weakness hwese na Mexico so a oba na dawi ahwene ne gunia maso yi odi ante sana de ache bomodian da so sabitin aka Kingdom ginseng power capsules edoi ebetia saboa begina nanso best zebema abodwuma best don hwere oha ene akire amaniama etia kuye dia ma we space tu ase na afen so menstrual stress so etimi reduce no ebo produce energy na fe help ema release semen ebema extra power extra hiwale ene timi so new Kingdom ginseng power capsules no omodian da enye mema no kwa na betia to ma ne to de kuma mema no e de ho adwuma eboa ema asundue etimi sa ba fie intimi so wada ko Kingdom eba center e wo kanshi drug lane on sabetia sa kabi na Kingdom products no all pharmaceuticals na fi chemical sellers wo mo kroma herbal shops nyinamu okwa on sabetia kasendo papa bi Kingdom say don't bo modern say wo de wani 18 sa chira betia sa to mundo papa bi na bo amaniama etia kwedi ma obetia fra Kingdom 4 e wo 05361499961 05361499961 and 03039399987 03039399987 na for ne Kingdom Heba Mr. Fompen for intwetwen kumo se be on sabitia ka Kingdom Garlic bitters Kingdom Garlic capsules and na face new Kingdom ginseng power capsules memedro bi eno so betia boa emaniama etia kwedi ma ye ka se Kingdom a na waji so se no challenger wo eni tipen ewo nro papa abaga nim intimosrew se dro edro ba kwa betia boa ema pomodon sem so agina yiwe mu ene sponsors ni mu etoturo to ni ehwetwiro twomo techira boa emena no pedi a wo kensi wo sempa ensaka etmejaw yen hyase amfa fi the senior national soccer team Black Stars of Ghana Martin camp dia womo enso e dia kensi ba kwa etwen certain time so omne Madagascar ekoba se 90 minutes na achire no ana Ghana enya 1 goal Inaki Williams Adama ana sago kese ni timesa tofema udisia to Kumase ene Ghana afana nyina no echen boni a wonta ene womasa bo market team de monetwen sache mo Comoros ehwe nim senya me adoma Ghana ye ne Comoros for ebesa the World Cup qualifiers no akensi wa afimu a etwato no ebetia certain time so na omayo mo first training ai second training ama coach ni gidi pass se na ma Asia kono de bibia eda dwobrew ede ema emrante bibia metwem a na se Ghana brem no 9 ana akensi ni ebetia santo dwa e Comoros for share so ntie Comoros versus Ghana asempa 94.7 FM Adom 106.3 FM the live comment no ebetia sabrew already so na wetie senya bietie ehusi na akensi ni se course but curiosity ede ne nkomo agya ede afasa akensi we know the difficulty of every game, and we have to make sure that we are prepared.
Every game is different, so whatever results there have ever been in the past, we always have to look at this next game as a one-off game, always, and this is what all our preparations have been for. Everything that is in the past is the past. We have to look at every game as a one-off game. We are on the back of a good win on Friday, and so are Comoros. So both teams, I presume, would come into the game with good confidence, having won their last game. Our preparations are for a very tough game against a Comoros team that are playing at home and are on the back of a good win. And all we can do is make sure that we prepare ourselves for that. We know that to win tomorrow, we will have to play at a good level. The Black Stars of Ghana head coach Nathan and can say Oprah Prechri, Adrian and Sem Kakra fast in a case in the BCA Konya Adoma, Ghana and Turkish Musu Kumasom Chesomas Sem Kakra at Munchina Utimisam Pago Talino, Esha himself can be a son between and Christino. I was sent back with Mesa Pim and say Oresana Kins in the Asia Kosa, nay Bia na Mohammed Kudus, or Mrs. Arkansas against Comoros. This answer, Chesa or Sofa from back pain, Nechia de Anna Etetino, Sankumui ever taught from one for Chesa Kudus, Mohammed and Casane Club, no, Ayana the restrictions, Kakret. To no efa Kensia AOC ede ema the senior national soccer team Black Stars of Ghana sebea onkopra na fe club no betin senior so fa so na watime ginam Asia Kensia but wohwemu dia na ebia ne no sana niama Asia kono Kudus Mohammed wenyenam amfama the senior national soccer team Black Stars of Ghana all other players there chese obia pomodon semegina yi a ehwe nim se nyame adoma ede akensi ne ebetin ato so ehonum info on fair ninchiremu ewo club issues here instrataman for woman tanobo for kwa skitu yipibrim e dey akensi netimeti tam so week 11 Ghana Premier League akensi kesi itimesa to dwanim na ne yakoba ne say after the game no e draw no we maso okunadu ana instrataman for coacha na wono ene igita team no edan damrante sebe a wo mu ebetia poso atena game no eba na wie no supporters bi chene sibirim na enyasam ketwa kra na no na dwene sum ana nkra na ebeto dwa se maso okunadu ene die as a discharge na die fi hospital a wode na ni 8 sanche fi na ne yere akwa nkrakra ene kafa kakra kadia mano na wetin se di kusi se nyama ebetia sa toto ye edia mano wo chese utimi kasa but kasa no enya dia eba kese na so utimi communicate na maso okunadu nkomum no na asema wo kan nyina ne se onyae paade ankofo asebenyado wo mche ni sibirim ne sa ewa agumano so no nka wuhom na wo mche no ade kode potinti a enam so ema wo mche ni sibirim ne sa ewo sa kenzekese no so 8 sa to dwanu mene wo kasai Ghana Football Association twenty afense GFA wo mo ede so no ato etanobofo akwa almost stadium no so tusunyane Coronation Park wo mche se tintantu ndo na fotegare ye nyina ho ensia kensi biu till say bibia betua sakra na say mirpam no omde hyehyade betua sato aso na mu akomoyi e disciplinary committee of the Ghana Football Association for ha wo mu egusote so ehwe sebe a niama ebetua toto ye in terms of hooliganism e wo krom hanti we ene nkoma and also etia pm e wonom ye konkrafo fom dia National Sports Authority NSA wo so ene nkomo kakra ba Professor Peter Chumesi and Kano biochemist ewo KNUST Kwame Nkrumah University of Science and Technology na papa body ebe kokwa na diansesa aban bai anode ne besi National Sports Authority ntom na the custodians of all the stadia ewo krum ha na ne akoba ne se nei chese bronya bremu no wesena ne ma Asia koso a wanhwa na chese market ebeba too much ntom ka kire teams a yusu Accra Sports Stadium ne se tintan to so entimi ne omo enye adwuma bronya brem agise bi edi bronya na chiwi a na ebia ombetua sajo na team ba ko ebe afeti ompa the Pokemon Champions Accra as a folk wo Asia kan ho Accra Gate Olympics Asia kan ho ana afi na Zentem Accra Lions ana afi so kwa sambo rugby e wa Accra Sports Stadium ho omgide pass bronya ba die utim sampa market day atasesewa de ema Accra Sports Stadium no se na niama Asia ko anhwa na Shatawale mu Stoneboy mu na afi so kwa asofo akese ebeje ho de crossover walkover ana afi so kwa dance over eniti wanhwa na nya dia clubs no ebetia sia kensi ho na ne be piem ne se bibia betwam na se ahihye sonkun etimesa ba so ampanian padia na je se has ene kotoko e di home game back bebo so e wo first week fixtures nima ebetia san ba so e wo fa dikan e wo Ghana Premier League nim ene nti wanhwa na has e bebo ni home match e wo Kumase Baba Yara Sports Stadium esa so de wani echide pubman omsisi amaba omudi to mo na yentimi ensi akensi ho e ma ne nyeye let alone say category A matcha
wɔn ene kodoko betini apem so ti se koba se has ene kodoko akensi no etia san to so dia wan hwa has ebebo ne home match no ekuma se baba nyara sports stadium ti wei ene nkoma eno so etimi SPM na mum eye national sport authority for che wɔn ACC nkra wo made san se ɛhɔ enya nika ɛwɔ mu dwumadi a wɔn so egusu edinim wo enkrafofom no ye de ni etia sa kire mu biondi a na se kuma se krobia asante korokofon so akache no nya kopiem se nanoda om so de akensi ba ku etia sa abo so a pinchen kakra etia sa pie mu ewo omo ene Nations Football Club for entem na sa akensi na a Nations Dr. Kwame Chase Sports Complex ana sa akensi kese de etia sa todwa om tutu nkonya papa niama empenfo ekomu ehwese na setan city no om chese enye ni kentene ye de 80,000 Ghana cedis atokorokofo so se fisa abiri de omomodi ada se omu ebetime tua sa 80,000 Ghana cedis no se empatasika na Dr. Kwame Chi enso ene ne kofa stadium ne omodi no omso entimi empata omokra na san hyehyɛ sonko no etime sa todwa no nkra yensa kan echese korofo chese enkontompo ni na braba na nkra mu no okenkan ekotofo nkra etime sa pima omso this afternoon we received a decision from the disciplinary committee of the Ghana Football Association regarding our match against Nations FC on the 22nd of October 2023. The GFA Disciplinary Committee imposed a fine of 80,000 on the club. The said amount is to be paid to Air Nations Football Club. Now, okay, can Kratia Sabasia, almost say almost the 300,000, another 3,000 Ghana cedis, 3,000 Ghana cedis a year for equipment officer, friend say Issa Amedu, for allegedly attacking the assistant referee Emmanuel Dalibanu. Now, Ukuhe Senanyama Asia Kosa, Oma Esandi Ababium, Kotoko and Kratemno, say it must be placed on record that the GFA Disciplinary Committee failed to consider the decision of Asante Kotoko Football Club when the charges were brought against the club, but rather based his decision on the air match air officers air report in Tikoroko. For say report it means Sabino. And Yadia Omukoya, Omdio Manu Yikoeno, and paying for their new yen A BBA. O come on, also wish to place on record and for the emphasis that we do not agree with the decision as it does not represent the true and then the proper nature of events that occurred during the match. For instance, Issa Amedu was not even part of our officials in the match designated to sit on the bench or have access to the field. Into we any kuma omutimesa piemu. No can kaba sewa na or semester ansa and omususu se ono and omususu se ono na wake catch every phone say ura ni dini Issa Amedu ebia no no problem be that nti mu bu aten no ana de kotu mu sese na sa Mr. Issa Ikra no omchese nyade a obepie mu e wagoma no so na mpese watimi asa kwanfum so bi amani ye de ho hyehye sonko atimi asa ba nti Sally the GFA also finds 5,000 for misconduct charges concerning the match against Air Karela played at Babara Sports Stadium 1st of October 2023 nti we ene nkoma eno so atimi sempim abusia medu besia na madawase na mama omo ene hwe ewo Adom TV so she no so ma me se Kingdom Herba for edin hyehyɛ so kwati aba or the Kingdom Garlic Bitters and the Kingdom garlic capsules aba untimi no bitters na memene capsules ne bi ebetian sanboa blood pressure ne yefio cholesterol etiso na for sugar no so eboa amanetimi stabilize eno pon ho a ebido immune system no enipa kwa na strafo etima wom ekutian arwa no wom eyifio se kama na eboa emanema etia koye de ma esanboa prapra srade e de fi emojanim na mamoja timi di afusane kama womu ero ne din e the Kingdom Garlic Bitters and afi Kingdom Garlic Capsules and yedi wadanse no esa the new Kingdom Ginseng Power Capsules aba member duro no na bema sebenya do bada ho a wo de ante sana de ache mesrew bomodin da onsanka new Kingdom Ginseng Power Capsules ne bi na no de e de ginseng atumi asabom eboa ma sexual weakness here ona ne beton kwanta pai obobo adwuma atafiri udodom say ta na no panwa waist pain so be yefio menstrual stress so ifio na fe produce a lot of energy na eboa ema utimi release semen ema power ema utimi esa eden kwala ebefie eduro no eduro ano enam ye power set me kebetia bo Kingdom Herbal Center for so ko kan shidoglena no ni esumo say champana manfo eto memene enya asem ketwa na Kingdom phone pay for say bomodin da say odo ni kire herbal shops pharmaceutical shops awudo na ewo Ghana akasa ope Kingdom Garlic Bitters and the Kingdom Garlic Capsules ribi and afi Kingdom new Kingdom Ginseng Power Capsules no for men ebetian samboa obetian free Kingdom 053 614 9961 053 614 9961 and I say 030 393 9987 na on a Kingdom Herbal Mr. Phone pay for entry kumo na on sanka Kingdom Garlic Bitters Kingdom
garlic capsules na fe new kingdom ginseng power capsules for men ebetia boa amaniama etia koye edi amount sanso na game pack games edi chacha sonko etia sabo echidom na chacha yi amanfo dia edi na abusia bomodin ada se chacha aba with the bang no odu hu betia sa gym draw no ba so live e wa Adom TV so nye ba bia Adom TV so anopa ana afen so kra ewia kataban so 12 April tobre wo edi ba na afen nwumenu nsia so esan de draw no 8 mi esan ba modin ada so odu hu betia sa gym beboa emaniama etia tutu ye edi ama osika dwetire ho ensem eno epa ho no Richoku say start your day with Richoku. Richoku no between the social obetween the social ye afen so kwa Richoku no so no kra no sine sitie no ye wo keto ho ye wadantem anafi obode ankasa so ho no ma no between atwini fam e de akofi akono family size obebo ache o start with day no Richoku a etime san boa e ma onya day no right in a Ghanaian way we mu any sponsors e touch boa e me na no penso dia wo kense wo sempa en saka etime jawo within the prof iki wala sa gudie catch ba ko pe ana meden komoyi etime san bai the act of